Timu za Nkore hamwe na neza kigeze Elmu Merhill, Bone Conceal, St Elizabeth, Kashaka Girls, Ibanda SS, St Kagwa, St Jerome za Korajo Emizaano yazo erizoba. Omu volleyball, Merhill yasinga St Teresa ibira arubusha, Imacho Tati yasinga na Bingo ibira ryemwe, Kashaka Girls yasinga St Maka ibira arubusha, kandi St Elizabeth yasinga Bone Conceal ibiri aharubusha. Netball, Bone Conceal yasinga Barnabas 14 hari 11, Isingiro yasinga Kapuchorwa 23 hari 3, konka timu ze mu Kitende, Budo SS na St Noah zaguma zorekiramani minji. On basketball ya Bashatu, Merhill yasinga Maria Goretti 5 arena, kandi Kigeze nayo yasinga Makere College 8 arena, kandi Ombojo Kiburi yasinga Nyakasura 15 ari 12, konka abatebekanisa Bempakeze ishoroza basingwa Seroma agoro 12 ahantu mushanju. Students za national kandi umwaka ubu turisire Emizaano musia okudita Emizaano ndishitwe ngwatwa na national twitebekanise okuzana kandi tukasingura twine hano ya teams mukaga twineho rugby, twineho dance sport, twineho athletics, twineho basketball 3x, twineho handball, twineho na volleyball. Kedi ya comprehensive school no murongo gwitu bwo kubanza kwisha omu national championship ya Ball Games 2, kandi twizera aha ku participating twizere competinga. Emizaano egine yigurwa ho mbutongore nyecyakare no mukorwa kwiguraho, kandi Minisitiri w'Emizaano Peter Ogwanga niwe aragigureho. Gasha kwa Aloysius bya Mukama.